Apoyo rini ki otieno matin ni lok ma pud tye ka medde matek adada en aye lok pa otong tong. Tin ni wabedo ki kare me rwatte ki 4th Division Commander kacel ki Regional Police Commander me Achua West Region ma gin omiyo updates mukene manyen malupe ki lok man ni otong tong kun gitero ni otong tong mo peke pe tye kes mo mag registering ni otong tong gin ma otime ya muoro ni kiwajo ni anu ni registering kes me nek ena gichoyo pire ya muoro district malupe kono ki latin ma kinego dok polis gutero ni gin gitye ka mette itimo kwed ma meggi matut ikom gin ma otime ni dok kiwajo ni kauno ni otong tong nokono ungun ngut latini eni ochero kwede ento latini peki ngun ngure so eno ni tye murder case maki yabu dong petye lok me otong tong meno gin malo gwok kuch gin gumiyo iniano matin ni dok guchiko matek ni dano gugwoke ki kwango lok mogo ni otong tong dong ti mapol wich dong mapol gitongo iti ka mero wich 400 kulo man me yubo karumba maki wajo ni president ena yomiyo order ni gitong wi dano ni eno ni lok gopa eno lok ma 4th Division Commander okati wajo ni lok ni gimero wi dano 400 eno ni lok gopa magyan gitika yenyo jo matika kati ki lok eno ni matika miyo luoro ki dano weko jo mukene dong pechere poro pedit 4th Division Commander lego ni umero dano kumete ki tich ma meggi peki mi luoro en lok edi mukene dong tika time lok me wibiye meneno ni ki dubu dog gamente ni gamente petika gwaka nyuali ne miri pa joni eno ni ti pat tong tong mo peke meno lok ma dul palo gwok kuch tin ni geno tiaro kama leng ma umero dano kubet ki ngechi iye kagu karo ke duki me kwet ma meggi kum gen ma otime ya muor ni bene wana weko ini ngeo details pa lok gi chere i video wa ma ukaro ma tie description me video eni link ne wek ini nen do winy bene ki iri lok ma 4th Division Commander kachel ki Regional Police Commander gutero madoke loko mo tong tong apoyo